Dobar dan, sa vama je Pro Gaming. Znači, danas ću da vam pokažem kako ćete... Znači, pravit ćemo neke osnovne komande za početnike. Link će biti u deskripciji. Šta da kažem, možemo da počnemo. Idemo da skinemo sam server. Imate video ako ne znate, ali evo, sad ću ja da ga skinem. Evo ga. Idemo na prvo. Ajde bre. Downloads. Idemo na sam 0.3 za Windows server. I evo, dok nam se skida, ću da napravim jedan folder, sam da ugasim ovaj hamači. Folder tutorial 1. Opa. Evo, ako ćemo, unutra ćemo da ubacimo server. Čekajte da ja ovo otvorim. Ben ti srpi čekići nakovanje. Ajmo. Pavno. Znači, opa, jesam se da znate, ja izvinjavam se. Nismo ni počeli. Evo, znači, napravili smo ovako jedan folder, u njega smo stavili, znači, fajlove iz onoga rar fajla. Idemo na prvi folder, filter scripts, znači da nam ništa ne treba. Selektujete sve. Dugme delete na tastaturi ili desni klik, pa delete. Izbriši. Da. To smo obrisali, idemo na game modes, to isto tako sve obrišemo. Include ostavimo ovdje. Ovo isto ostavimo. Pavno ostavimo sve. Plugins tu nema ništa, svejedno. Script files brišemo. I kada smo sve to obrisali, ispraznit ćemo korpus za otpadke. I idemo ovako ćemo. Idemo da konfigurišemo naš server. Imate ovdje server.cfg. Desni klik, opa, izvinjavam se. Otvori pomoću. Notepad ili beležnica, šta, mislim, zavisi od jezika Windowsa. Ništa ovdje, to jest, opa, recon password. To vam je da se ulogujete za administratora. Sad ćemo mi da stavimo najbolji skripter pro, to sam ja, max players, znači to je maksimalno igrača koliko može da stane na server. Stavim 1000, ali više će vam lagovati što više pokrenete slota, tako da za sebe možete da stavite eto 5 slotova kako hoćete. Port, to ostavite ovako, najbolje vam je. Hostname, to je ime servera, znači ja ovako sad to ćemo da napravimo. Ako vas zanima kako se prave ove crte, sad ne znam da li imate Ž na tastaturi, ako imate znači Shift i Ž i stvori vam se ovaj tutorial 1 game mode 0, to ćemo, nema veze, to ćemo ovako ostaviti, nešto kako god je već bilo. Sad idemo, ovo ćemo da obrisati, ostavit ćemo, poslije ćemo da podesimo. Ništa ovdje ne dirate, sve do web URL-a, znači tu upišete ako imate site server, ako nemate ostavite ovako ili samo upišete www.uskoro.info ili .com, .ba, .rs, kako hoćete, znači uskoro.info. Ja ću tako da stavim i to vam je to, nema tu šta više da se radi. Sačuvamo i konfigurisano. Sad idemo na pavno folder, idemo na pavno.exe i idemo gore na ovaj listić new. Znači sve ovo možemo da obrišemo. Dobro, obrisat ćemo to sve. Idemo. Taraba include a
sump. To vam je osnovni include, znači to vam je morate ovo napisati kako god skriptate, znači ovo vam je najbitnije, znači to mora da se upiše jednostavno. Unutra su sve ove funkcije, sve funkcije su u tom include-u. To vam je kao dodatak za server, dodatak funkcija za vaš mod, eto tako. Znači, ovo smo napisali, onda ćemo, ne moramo da definiramo ništa, idemo odmah na mine, sad ću vam objasniti šta je print, evo ako ćemo mine, to vam je, kada vi upalite vaš server, evo ako na primjer sad upalite server, dvoklik, klik, znači vama ispiše ono, na primjer vi tu možete ispišete skripter, taj, maper, taj, znači tu možete da ispišete šta hoćete, znači tu vam piše kad upalite server. Idemo main, print, ako ćemo malo mi to da uredimo, točka zarez, idemo još print, znači možete koliko hoćete, znači ako ćemo skripter, pro gaming, točka zarez, print, maper, pro gaming, idemo opet tako. E sad, ja sam ovo sad malo uradio, gledajte, print, otvorena zagrada, pa navodnici, navodnici vam služe vam za tekstove, znači, kako bih vam rekao, ako hoćete neki tekst ili neku poruku igraču da ispiše, znači vi uvek morate da stavite navodnike, da bi se znalo šta da pošalje, da ne pošalje ovo, da ne piše ovo u skripti, već će u serveru pisati samo ovo, što je pod navodnicima, znači pod navodnicima, što je to prikazuje igraču, to piše na serveru i tako dalje. Print, otvorena zagrada, sad da, tačka zarez služi da je završeno, kako bih vam rekao, znate već ako ste učili u školi. Onda ćemo ovako, ako ne znate pitajte, znači, evo ako nećemo ovdje, evo, znači mi smo sada ovo otprilike ovako napravili, to nam je to. Sada idemo na prvu našu komandu. Sada smo mi skinuli za CMD, dobro, ne veze ćemo da ga sredimo. Evo ovako, ovako ćemo include, gore ćemo malo da uredimo, čekaj, include, poslije ću da objasnim, ček. Ovako ćemo ovdje mine, malo da ulepšamo, onda ćemo ovdje ovako komande da stavimo. Ovo se radi radi preglednosti, komande i idemo dalje. Sad, idemo prvo da, gore ćemo, dobro, sad ću mi to ovako. Šta bismo sada mogli? Idemo da, uzet ćemo odavde, samo malo da mi uzmemo. Imate link u deskripciji, ja ću se samo da prebacim u jednu include-u. Znači, kada ste skinuli include-u, idete na pavno, include, i nalepite za CMD imamo. I sad, znači, to je nova include-a za skriptu. I onda ćemo morati gore da je definišemo, znači, include za CMD. Opa. Evo ga. Kada smo definisali, možemo da je koristimo. Idemo, CMD, dve tačke. Ubi, kill player ID, params. I idemo, napravit ću komandu pa ću da objašnjam šta je. Znači idemo, set player health, player ID, 0, tačka zarez, client, message, player, player ID, -1, ubili ste se.
return 1. Evo ga. Znači mi smo sad napravili našu prvu komandu. Evo ovako, cmd kill player id params. Evo ovako, tu je kao naslov, znači šta će igrač, to predstavlja šta će igrač da kuca u igrici da bi se izvršila neka funkcija. Znači player id, što znači igrač koji ukuca, neće svima nego igrač koji ukuca, to će njemu da se desi. Ovo params, to je tako napravljeno, ne znam nije zašto. Sada, ovi ovdje otvoreni navodnici, znači mora se znati gdje se počinje, a gdje se završava. Eto tako, znači tako da vam kažem, znači gdje se šta počinje, gdje se šta završava, gdje je šta nastavlja, gdje je šta, znači evo ovdje smo počeli, možete vi to i ovako, čekaj malo, možete vi to i ovako, znači stisnete tab i vama 4 razmaka napravi, tako mi je najpreglednije. Idemo set player health, znači funkcija koju igraču setuje healthe, otvoreno zagrada player id, znači onom igraču koji on ukucao, njemu će to da se desi, zarez razmak, pa vrednost, znači vrednost toga što je on ukucao, možete njemu staviti sad tu na 100, da mu se healthi obnove, ali evo na 0, komanda je kill, nazovete komandu kako hoćete. Zatvoreno zagrada tačka zarez, znači tu funkciju smo završili. Send client message, to je funkcija koju igraču u igri šalje poruku. Player id znate već, rekao sam malo pred, znači igraču koji je ukucao komandu, zarez, razmak, boja, znači -1, to vam je bela. Idemo, možemo tu da definišemo neke boje i tako to ću u sljedećem videu, neću sad. I onda otvoreni navodnici, tekst, idemo, ubili ste se, zatvoreni navodnici, zatvoreni zagrada tačka zarez, return 1, znači završili smo prvu soluciju, u daljim tutorialima ću da objašnjam o drugim solucijama i tako dalje. Idemo sad cmd hell, ista ova komanda, samo malo da izvežbamo, player id params, set player health player id, znači sad stavimo na 100, zato što je komanda health, znači obnovi se, stavi na 100 health, znači da se izleči igrač. Onda idemo send client message player id -1, zarez razmak, pa tu stavimo sad healovali ste se. Izvinjam se. Return 1, evo ga. Znači završili smo i ovu komandu. Onda ćemo, šta ja znam, ovaj tutorial 1, samo malo da mi to možete. Komande 1, onda ćemo ovdje napraviti, znači još neku komandu, šta ja znam, sad ćemo da vidimo. Komande 2, znači idemo sad, sad ako vi hoćete da napravite komandu help, znači prvo ćemo napraviti najjednostavnije ovako, kako vi, najjednostavniju soluciju. Znači cmd help, u sljedećem videu ćemo da radimo sa dijalozima i sa definiranjem boja, to da znate. Help player id params, znači komanda, otvaramo navodnike da znamo šta hoćemo, idemo send client message player player id -1, ovako, prvo pravilo, ovako ćemo, znači ovo je sad u jednoj boji sve, ali ja ću da pokazat ću vam svašta još, bit će tutoriala i kako bih, znači prvo pravilo rp, napišite šta hoćete, znači tekst, prvo pravilo, znači rp simulacija stvarnog života, znači da otvaramo tačka zarez, sad ću mi ovo malo da kopirat ću ja ovo,
drugo pravilo DM. Ubijanje igrača bez RP razloga. I još ovo treće pravilo, pravila se moraju poštovati, inače jajl. Eto ga, napravili smo komandu, return 1. Znači možete tu još da lupetate ono s, k, s, s, k, r, k, svašta. Postiću link od pravila. Eto ga, mg, levo desno. Napravili smo help komandu. Znači sad ćemo da definiciju jednu da napravimo boju jednu, znači belu. I to je to. Definicije, idemo define bela. Znači ovako ćemo. Imamo program Samp Color Picker, znači link u deskripciji. Samo malo. I sad tu možete da miksate boje i ovdje dole dobijete, znači evo tu dobijete. Znači dobijete kako ste smiksali, pa da li vam se sviđa, da li vam se ne sviđa. Ja sam sad izabrao belu boju, znači idemo ovdje na Samp tipe, znači Samp, bacimo ovdje ovo bela, znači i prebacimo tu taj kod. Definisali smo. Sada mi možemo umjesto -1 ovdje možemo koristiti bela. Znači to je sasvim sada u redu. Bela. I ovdje bela i to je to bela. Sad idemo gore na ovo dugme, compile. I to znači, sad odaberamo gdje ćemo sačuvati to, tu našu skriptu. Znači idemo u naš folder, game modes, znači game modovi, ono, znate već. I nazovete ga kako ćete, na primjer tutorial ću ja da nazovem. Opa, šta je sad? Vidimo. Evo, znači izbaci vam da li vam je skripta pravilno urađena. Znači da li ima smisla nešto, da li su funkcije poznate. Imamo jedan error. Set player heath. Nisam lepo napisao. Sad ovo ovdje. To vam je linija, znači ovo je ovdje sa strane crtice gdje sam pogrešio. Set player heath. Sad je sve ok. Znači kada vam izbaci ovo completer, ove gluposti, možete da izađete slobodno. Evo ga ovdje vaš mod, samo malo se vratimo, game modes, evo ga, tutorial. Evo ga, idemo na server.cfg, idemo ovdje game mode 0, znači tu promenimo na tutorial, da se zna koji mod će se učitati kada se pokrene server, tutorial, i evo ga. Sačuvaj i sada se server lagano startuje. Evo ga ovdje naš onaj print. Evo ga, čekaj sam malo što je. Evo ga ovdje naš print, scripter programming, mapper programming, eto ga. Znači, ovdje gore zanemarite, to vam je sve. Tu možete samo da gledate errore prilikom startovanja servera, ali dobro, to je to. Nema errora sad. I idemo, znači to je to. Opa, da pokažem samo ovako ćemo. Uđite u Samp, ako hoćete uđite na svoj server, samo da ovo delitujem. Idemo ovo gore na kvačicu i kucamo. 2.7.7.7.7. Znači to je vaš port, znači port odavde iz servera. To je ovaj ovdje port, znači 2 tačke pa tu možete staviti 1, 2, 3, 4. Taj tu port. Znači možete staviti tu 1, 2, 3, 4. Evo sad ćemo mi da ga dodamo. 2 tačke, 1, 2, 3, 4. Evo ga radi. Znači to je to. Možete koji hoćete port. Sad da ja ovo pogasim. To bi bilo to za ovaj tutorial. Hvala vam na gledanju puno i doviđenja.